clear tu te chipai le vekule tunlai chu Mizoram chung le pona sarkar hnaruak atama video po kan siam jing chho malmal hle zirlai le songlai te tan chuan thulomom takani tunchuma hian tun hnaya Mizoram chung le pona sarkar hnaruak omte kan en hawanga ahmasaberin SSC MTS Havaldar hnaruak en masaila Staff Selection Commission chuan MTS multitasking staff le Havaldar hnaruak ati chuak le ta a nazong lai tan chuan thulom takani SSC MTS te Havaldar hnaruak ba ka hian nimin loka khanin class 12 pass ta na dil thei SSC CHSL combined higher secondary level post sangthum za somthum pakhat hnaruak le graduate chin dil thei SSC CGL combined graduate level post sin khat sangli zanga somriat le pahni hnaruak advertisement ati chuak to a tuna hian class 10 pass ta na dil thei SSC MTS te Havaldar hnaruak aron ti chuak le ani tun hnaya hian SSC hnuaiah hnaruak ringot po singthum chuang a omani Mizoram hnaruak atlem thina na kanin dai lova hlo thazok le hnatamna Central SSC lama mizo thalai te atam theyang ber lu kan tumangai to ani post work zat han enila MTS tun din huna hian post work za the confirm malani lava amai ro chu sangthum sangli borvel ni turarin ania nikuma khanin post sangli zaria somret pasari arwakani Havaldar post sangkhat le somsari panga arwaka nikuma khanin post sangthum zali somthum pakwa arwakani total hianin post sangli atanga sanga borvel arwak tura han ngaila nikuma khanin post sangria chuang arwakani lohi pe level 1 singkha sangri atanga singa sangruk zakwin kar ani dona class 10 metric pass sinta na dil thei dona ni computer certificate hi compulsory ani lova kan lo nei lawani pon apoi lawani hdmita hian MTS kumsom pariat atanga somni panga inkar ta na dil theinga STSC tribal tan kumnga ngai hathiamna a oma kumsom thum thleng ta na dil thei dona ni Havaldar bi khi kumsom pariat atanga somni pasarin kar ta na dil theya STSC tan kumsom thum pahni thleng adil thei dona ni exam center hi aizol Mizoram om dona selection process en leila MTS bi ka hianin written exam computer based exam kan ti kha online exam kha om dona Havaldar hianin computer based exam ba ka hian PET physical efficiency test le PST physical standard test te om tel dona ni exam syllabus pi kha entaila MTS te Havaldar tan inang veveya paper 1 le 2 om dona paper 1 hi minute somli panga chunga chan turania MCQ question ani dona paper 1 a hian negative mark om don lovani numerical and mathematical ability 20 questions 60 marks reasoning ability and problem solving 20 questions 60 marks ani donani paper 2 minute somli panga chunga chan zo turania MCQ vekanianga paper 2 a hian negative mark om donani question pakhat kan ti diklawa mark khat zelang kat donani general awareness 25 questions 75 marks English comprehension 25 questions 75 marks anianga tichuan Havaldar bigtan PET walking mipa metar sangkhat le zeruk in 15 minutes ani dona meichia 1 kilometer in 20 minutes ani donani PST Havaldara mipa tan height 152.5 cm chuchu fit nga borvel ni thei angai don ni STSC tan tin meichatan 149.5 cm fitly le in chikwa vel ni angai don ni tin risonga hian 46 kg tal ni thei angai don ni deal dan tur enila online atangin SSC official website ssc.gov.in train apply turania SSC website ta hian registration ti masak phat turania chumi zwa chuan kan hadu tak kha apply mai turani apply dan video en du tan video description a hianin a link kada a kan lo endon nia application fee hi STSC tan om lova last date chu July ni somni le pali thlenga niang application form edit correction ti thei hun chung hi July ni somni pakwa tanga ni somthum le pakhatin kar ani donani tin written exam online exam kan ti kha September ni somni atanga October ni somni le pali inkar chungin nei ani donani tuna chuan Mizoram chunga tun hnai sarkar hnaruak omte na dil thei te han lor khom leila tunchuma hian hnaruak te hi detailin kan bi chiang man don lova hnaruak atama wangin hnaruak te hi post work zat lo kan tiang chi te ka kan soi thuak anga kan na dil du zong omani chuanin chip chiar zokin advertisement a khan kan lo en chiang don nia
hnaruak advertisement download theina link chu video description a hian a awma video description a khan ilu tanga tuna a link kan hmu te hi iklik anga ti chuan ka website kamliana.in a khan lutin hnaruak tharlam le advertisement te ichiar theinga I download thei don bokani hnaruak te enila Rural Development Department hnaruak LDCPE Provisional Employee akhet lawang chi kha post som aruaka Group D PE post som aruak bokani National Health Mission hnuaiah PM Abhim hnuai bi ka khanin Assistant Civil Engineer post pakhat DO post pakhat Specialist post pakhat Lab Technician post pakhat Data Analyst post pathum aruakani National Health Mission hnuaiah tho hianin Medical Officer MO post pasari State Leprosy Consultant pakhat Audiologist pakhat Social Worker pakhat Executive Assistant pakhat Staff Nurse pali District PPM Coordinator pakhat Lab Technician pali District Data Manager pakhat Instructor for Hearing Impaired Children pakhat Counselor pakhat DO post pakhat aruakani NHM National Health Mission hnuaiah Urban Health and Wellness Center hnuaiah 15 Finance Commission hnuaiah hian Medical Officer post pali aruak bokani tichuan National Health Mission ruak song hi grand total avai khanin post somthum le panga lai ruakani MPSC hnuaiah tun hnaaiah hnaruak advertisement ti chhuah tharte en leila pakhatna chuan Mizoram Civil Service Combined Competitive Exam kha ania MCS post som panga MPS post pariat MFAS pahni MIS pariat avai somthum le pathum aruaka Jr.Grade of MAS Agriculture lampanga kha som panga aruaka Jr.Grade of MHS Horticulture post som aruakani pathumna Jr.Grade of Mizoram Health Service post paruk aruaka chuta chuan GDMO Sub-Cadre pahni Dental Surgeon Sub-Cadre pakhat Ayush Sub-Cadre pathum aruakani palina Senior Grade of MHS Radio Diagnosis akhanin pakhat aruaka Sericulture Extension Officer post paruk Jr.Grade of MPE&SS pathum Assistant Director of Food and Drugs pathum Jr.Grade of MES Mizoram Engineering Service AESDO laknang chi khania post somhnile pariat aruakani Child Development Project Officer CDPO post panga aruak boka tichuan tu hnaaiah MPSC hnaruak zong hi deal thei tuna hnaruak deal thei hi post zale somlai ani bokani Rural Development Department National Health Mission NHM le MPSC hnuaiah hnaruak zong hi post za somruk le panga vel ani tu hnaaiah Mizoram le Mizoram pona sarkar hnaruak atam hle maya exam in board saina tur study materials question hlui le solve paper du tan chuan ka website www.kamliana.in kha kan lo visit thin don nia kan mamote kan lo download thinanga website a hianin study materials tharlam dalu belzelania current affairs te GK English kan tiang chi le question hlui te kha dalu thinania member ten website kha kan lo check zeu thin don nia